Jitendra Dakhar, woman kamu co-founder and managing director ka Blind Lead Trust Organization, haka khat santrik uni ubnai, hawa cimbenta hai lek kemen ya kesngi wakar panggi bru waduna hai do ipran, wagi waduna hai bor kmat, namo ki visually impaired, kepada ipertui kam go World White Cane Safety Day, wapenlai dak Epitaph Society hamawaku kia West East Jante Hills District, ong udench do le pentemit yaiman kerpang yongki, kam kita gi bru watlot ki bor kmat, we manula ulok wachanya tamki umho udo ki o kachwalai ki hailai luti yong o chemu wa mc boni tko ibom biang ne bentai open to bentene ne yarap yakam ki bru waduna ido ipran la hai to bagalat purepati kalat yo ki kalat kamai kaji kabai lai bai wan kilat yarap hagi luti sengken bagiwi ini tko ong wom to du nei liang sarkar tangwan ki bru pai ba kamjo ong haro uwa Lara kain pi kam kita ki wa chong chnong wa pura gari ki wa khalang ha kan gari wa kathany na gi bai gi patmen snyau ile kam ki khon gi kti ki pi para e ga kti yong pi yo tus bai we tani I chadrong khnang wa ile u yo banta langi ha ki lat wa per na pon rap ujitan ra ha kan gi sngi ujitan ra da khar kan tu ro wa buram ye gi bruum chanai bor khmat hawalai ki ha gi surok luti sengkeng we kong santam ikun tu yong o to yak wi yakri osnyau bha ki sundong wai pek bha nei bha bon sen jo jia chatara ki paralok bum chana ki khmat kam o nei te cha yu ki dench do yong ki ha ki kari hei to oi ni ong u ha cha yu dench do yong ki man kam cha khlo ki khmat ki dewe enamuna le yak wi go chana khmat kamon usnyau ki le da cha khlo du ko wi don hi le khmat yong ki kam te kan tu wala da cham ye ki bru bum chana I bor khmat haluti to kuli wala am kamirap ki ne jrong pun timit chwa ye pertuj umok lam ben ne yo ben Hakani kesngi lek men kerpang ya ki bru waduna bor khmat de emlang leu Aditya Verma IAS woman kamu SDO ke kleriat kamu kongsan u reklam emen sen ya ki waduna bor chana khmat kamjo le ya ke Epitaph Society longbau Reverend ES Sapo co-founder and managing director ke Epitaph Society woman ke society wa pai kerpang ne mentai em kam gebru wa em duna hai do ipran neite uker mi ki siang chai kamu dekat dapatai penchiu hai to wagani society kamjo le ki benta waju irap ki ya gi em duna hai do ipran uker mi ki do ong lomba gani society egile isikai sor sikai thain de mekna de menta gi duna hai do ipran hadai lang ga bai kari kat ware menta gi bru wadap obiang wan chim gir ka poisa iwamut ka poisa wa chim na gi bru wadap obiang wa wan cha sikai de panlai cha ka bai kari de menta gi em duna wo su ye gi bru wan esikai wa kamjo le de menta uthet ki tiar gitar Tahani por nagaliang yung I kam ka we na ka organization ko da cha khot siang ba maka wakot na ka Epitaph Society I wani na ka sing ko pertiga Blind Lead Trust ko em office ta sa shalom te hejinget heda cha khot I hejinget to woni ga sngi ka wa santri Oktober ka wa jo celebrate hawa steluk ka perthai hejing eto wo rakhai lene wo tipmet ya uni ute uni wo khudi mut udeng do le mo da khasi lene lagi penar tempat ong ideng chdu le na jan te mut hejing ne bentau wo celebrate ya gane kasngi I mut chemi wato wa cheni cha thanyong I dang boni ki perlok ki wong putip khamtam hari jaitia de chemi modwa mod em kam haule igni ga awareness program te nak ta kada modwa kat kami mani long ngale da jit o lai chini jing skiat mod MB ke program wo cha khut cha NIT tang wa sia tho to ne to da man kam ga sngi kha yong I ki bro ko em jing duna ha chiteluk ke perthai to wa da khai I longban ne ga sngi mod wada titmit ye I chini cha perthai da snyau koridor mod hatu ka te wet wei wa snyau serong gong wei wa snyau met serang man ne sngi wa to wa mod wa yo celebrate heni thau wa em hani ha is Jaintia Hills longba hapo ka jing yalam yung pastor wa to managing director yung ginika Epitaph Society dan wato le nong chem ye ginika society te I nagaliang yung organization yung I panpau le kete jing siango ko kro le mentau pastor le ne ki khamtam yo SDO wa wan man pelut por wa I han la da man ga small event le re ha I his nya man
jing koridor yang ka to hadu kate te longba kan ke khubor kwa le wo pathai chaki paralok lane chaka imlang sa lang yang i wala da yo pi meni lini chakmat mot nu wara yang ni ute to gani to ka identity yang go lane yang ka mau ni ding do le ong mot yang ni mot manu man ute udak yang ke sembal yang i wa i man ga identity yang i le ne ga jing tik mit ye i wa manu le perlok wa chania tam le ne ka ngong ma ker ne manu le ka khmat yang i ka wa i mot ho do ye o mot hap em kam i o kat chawalai ten ne ga sngi mot na ka leng yang i kam ga wi na ka organization le wa le salute ya ki chawaro kini ki visually impaired citizens la to haka jela la ni to haka ri wa longba kini ka sngi kwa au mod salute ye gitu ki jingkre chitom gi yong ki ne menta gitu ki jing la to hagi kre ka ki la ne la to haka contribution cha ka imlang sa lang la ne cha ka community yong i le mod wa kwa le salute le ni e kublai wa kublai chibon ye wa da kre chitom na do ki por go man chwa ado kate lese ka moda jutip ki ro na do ipor yang ka helen kala hadu kate mod tipmit ye gani ka sngi ka wa man ka sngi ko karpang tam ne betayong iki bro ki wa emjing duna kit khot met ki ma ki ong ki visually impaired la ne kamnu ong de penar le tip hire ong sar tip ong ong ki wa do khmat na mare ong wam snamit na jan temut amte de geliang yo nga temut asnya man han la man go small event le kamu ong ate re ke jing snyau kro le ni ke jing snyau komen na do ate kate mut wa da yo ye chimbenta ni ke sngi mut wa nganga je le mut ke ni khubor man ke ni ke jing ye chem ge yong in ne mut wa mem man go du ukut go du mentu wadang ya krelang ju ini ni na ke por cha ke por ni chakmat ni benta wo pan bha ni benta wo serdep ye ke ni ke kam ke jam yong i ki bru ko em jing tuna hawa ro ki liang mut pon ha kita ki jing tuna ha po ka thain ke jala ke yong i pon bha la adu kita ka kumada ong tani mut kita ki la la he klam spang ka transportation employment opportunities la ne la da ya klam spang kini ki economic nene ki wo per le education modang chemi man ngakat kami jingla luti yo nga mod yo mod em mod ke jing tuna hawaro ki liang emi te ke jing deko mod hawaro ki liang ho kadaw ye ko sarkar ne kadaw ye nu ndrei nga chem to ki te ke jing tuna tang wa mod ho ke sarkar le chemi i to perchang ki le tang wa em roi hadu atte te mod wa le se ne ki jing bon kam yong ki le ne ki jing mo ka kam yong ki ko bom yeu tip le ne ko bom yeu patai lupa tenai man kwa man pen siau mut long bang ne ka sngi mut wa lada i le mut khenki i mut kam kita ki bru ne kita ka kinong chong chnong ki ri ko pura ko da khaw ma wa pun bei li yong i ha ka ni ka thai yong i mut wa khenye i le kam ki khon yong phi khenye i le kam gi payu para gi yang phi e gi kti yang phi wo spadot e ha gi kti yang phi khnang wa yo ki tani i chajrong khnang wa i le yo bentai ha gi lu benta le ne la da klam ha ka lain wa per mut wa kwa e man upathai le ne karpat le ne apil la da hawaro hi ka jilla le ne chawaro hi ki districts administrations le ne wo chimpi kam ga wi ne to ga ni la man kam ga banta yong phi le ne ka kamram yong phi le ne ka jingkit kle ga yong phi ko wo chimpi mon wo yarap phi i wo putin len ti phi i le ne wo ko daw lu ti phi i mot kam mon le i jing to wo kui wo pen kui ne menta ga jing im go bahag yong i le ne wo ye ni hala jong ki kjat le ne wo kamai jak po i hedala de kam man lang ki wi ne bah wa chang tho i to ajla yang i ong ki mod inclusive focus bahagi ni mta kate ngam so erutip aw to hadu kat nu kate ga jing focus yang ko men chem aw to hadu kat nu sekian mon focus sekian ga te ga inclusive
ndre ong ai kate mut inclusive in documentation te mong kono ai sarkar này inu te mut ndre nga kadaw kat kam jing chem kam i te gibru kiwa mat le ne wa to ko ne ba jo ong gi tang kita ko mat kita hi bu sang tho le ndre de wo pa pi bicara pi na jorong ya pher de wa mat pi dalade hado temut karagam teman sampai to up to senyawi kamada ong ini te ndre ile mut kam kulari pi teman wa kwai wan rai miat i bah kwai mut wan ra i wan ra wo tip wa kinu kita gijing yong i kamon solve gi i warap sang kham bah i te kam yong i mut kamon wan ra i te ka jim bah jing miat te kasngin ne kasngi ka khasan tarik ko jo celebrate hastul ku perthai kam ong sen te longba ni sgi mut wish cha waro ki nong chong chnong yang ni ka thain yang ni ka East Jaintia Hills District wa bukan mo ya ni ka sgi burom ki perlok yang i hawa chempi chawalai chawan hagliti ki sungkeng lene kamoda ong ne hawa ya kari ya motor le ya dapat ki khmat ham ya ai kamaya tangdep klem pai klem nu bon sen ju yo phi tara phi ki perlok yang i bon sen ju yo phi ki ken yang ki holai galuti bypass phi ki ken yang ki ketu mud daman kam gawi ni cibenta wa to wa la da yo phi ken yang i phi kam da phut phi te khmat yang i te ngai jan phi la sa tho phi te la da phut wi ne ki khmat yang phi perlong khmat yang phi la se kam nuksa teman boy sa tho phi kat hadu kat nu thut teman karagam teman sa bhai kre lang wi sampai tenrong lembai hawa cempi chaluti chasungken keli ye em kam nem em kam jinge rabi kete to kamram yong phi kam gi nong chong chnong la da cempi ye inu benta la ne yo phi wathut walai hagaluti suke yong i keli em kam jinge rabi mom emima te ni ba ka lew ong gam te bun perlok yong i cheni nong manda yi gam tu manda yo i gam tu teman yer khai gitu gi andoi pa utai rai ta thla kam te kam ni na sa mot ngam kwa usnya ite mut kwa aman wo korpat ye phi mut hawayu phi kam te samha e gi ti kemun ti gedeng yang phi dewa keli phi i wa hai tu em kam jingirat nam emimo le se bom em kam le ne boy mut hawa gai phi i te mut onong kong te mut klam chwai i khnang yu ti phi yi gi le se boy ye phi introduce hey ga porti kam te kete te mut khana tangi first name ne mo biang mut hey mut era bp em kam jing era nuksa kam te mut hagate gar ko man u gai pi mut to man khrup kol mar ale ni ba em ting perlo yogi man khrup kol mar ki mut khrnget ki ting ki kham tam ni kan thai ka jing chem le de klam hi cha bar no mut jang chi bon bha hoi cha bar kam sa Bangalore kam cha Delhi le situ ki South Indian situ ki thai mut le de klam bi mut ki bru mut man alot bhagi mut man ki bru ki wa chim khia bhai kam yong i le ne na to ka idaw ite waro wa jia to wa chim khia ka government mut wa him wa em ga government ga jing kit khle ni ba ka nuksa wa him phim tu nga em chi sen wa lai meeting no te em ye chem ye chong ngam tu man de meeting ye chong para em jing duna te van gi bru ko bo de e de coffee e de cha e de paisa ong gi man meeting ine te mut tang na ka tele mo de yu bi man wa to ga jing ye pher la da kelam bi ha ga nu la da kelam ya ga luti la sengkeng le mut ki bru ri tu ro mut da man ready ga ra buno hinu por em kam te ki la da panat phi jing rap em kam jing rap ku da ready ba unu sa mut da man aware gi untuk kam sini mut da benda era mana pan jing rap le mut suki kiau na da kut kasi i sa te man ndrei la de kelam chawi man ki jela la ni ki state mut om not is na teman amte miu re ong man mai tu ada joro re teman sini jela yang i wet chawi teman rap biang hi tangwa mut kam sa South Indian di kam sa Bangalore se gi thau teman gi thau gu man develop teman biang ma kata ga kerukom response kerukom MG ki bru mut ki citizen itu mut MG ki jingkit klik ni betayong i la anu sawang kita mut kam sa Bangalore mut hapo Karnataka itu temut ke government kada bu ko kata rules wa haman lagi company ki betok ki wahap ki private sector lagi departments ki per mut bu ko mut hap em ba kita ki nong kre yang ki le ni employees ki yang ki mong mut
hap MV na arngut ki PWD situ ladam M temut kita man lara jauh percak kita temut ki ye cak disqualify kamtam gini ki private sectors temut yu pi kata tok ko vi na man ko wasau suk tu situ man M gitu cikit le re kam chini man teman yo ong pi kam te mari kerpak le mjia te de kam te betan teman siau ya kata senre le hon la kate le man kermen ni imut wa mustep makawi man wadau M kita ke jing kela dau M kita ke jing dau wanra gi kita ke jing kermen ke wa i man uye uyo ite jing angnot ite jing kwa yong i mut kamtam let's say mustep makawi man yo i new leaders namar lada hawa chemi nga kam wi no wala luti bahaya yo bahau ya klam sekini ke officer kan studio no ngacem moto gini ke all leaders kim sa thu hi res phang yong i ayo mut kamte dan regini wan ki new leaders ki wotok mut ki wan ha ki new generation kini wotok young leaders mul la to ha ka government la to ha nu MLA NFDC la mut kirap sang fu ki khamba mut rap chem rap em ki kita ke jing sia mut ye i sa de regini ki wotok ko da he mundur tu ko da jo bu ai da kita ke politik si temut ngayo mut chem mi wong hadu ka noi te jing sia thu yong ki teman kamtam gini ki perlu isai ni mut gua let's say teng yu kamu sarom gi kam buya kelam ya kana le ni kamu sarom gi apusnya gi te isu yang gi mut karam teman lomba ka teman ya i man wan ra jing nang wan ra jing kana ko por pen double triple gitu sa mut te kom te to man kai chem yo ngaman te experience man wa juang gina itu mut wahe ki wahe watip matang wa yo mut chem yo nga sia to kam te saya bilang le telah dapat pergi bru ki wana bar no ki bru ki wana bar mut ki wa kamong mut ki wam to ki utre jelah ini ki rap sa thok ki kham ha ban ni kini ki utre jelah ne betai ka hok yong i ne benta ka jing em kam ki yong i ki man ki bru ki wa chempang man ki le ki bru ki wa man German sen ki wa sia thok ye jing e yong ki wi ngacem mamut kam te to kam experience nga